Hanjanglangso along Old Age Library ahem kimi kangpu. Bini jangmia ceklone phain koira hiniarni Hanjanglangso along Old Age Library ahem kimi mesenpen ingpupon. Karabianglong Seva Kendra adun maipu Sunil Gogoi pen kache pupon amayalong aluhi ke pachni lapen maya thipi alam the raptun bang longbing ti ahin pensi rat athengno lamthe jaipon. Labangso Old Age Library ahem kimi kangpupon along aluhi sarpo aman pen Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker Dr. Numol Mumin Chetongdun si alang lihin pensi labangso a library ahem kimi ingpupon. Anparta bangso amayalong Karabianglong Termas Council Abaring EM Jivan Chandrapathak Penchenglo Ratsai Klembang Kangtherbe Karabianglong Rongasar amay phu Dharmo Singh Teron Hanjanglangso Rongasar amay phu barim Kamala Kanto Belapen Penangan Kithegedingatum Chetongdun Mayalong Hanjanglangso arat atumpen isi pinpuralo mate memorandum pajerdun bangso pinpuralo along ketokpon lake Hanjanglangso ahabar along towar pencenglo ringbel anparta auditorium hall highway kenang soddo lasi highway setami nang pinang jipura pinpuralo along tokbun Mayalong Dr. Numol Mumin mate Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker ahin pen Kinang ji ason an setami prapjin pen keklem pon jiaphan bor ipon popusi alang lihin pen lamchak chipipon an par setami labangso Old Age Library aphan Godrej pen chenglo kitab highway setami alang lihin pen rapdun popura lamchak chipinika News Desk Report News 7 Notice rakha hoy he puthi bilak uye khai ba beya hoi jay কালক্ৰমত কিন্তু ই লাইব্ৰেৰী হলে আৰু ধ্বংস নহয় যেতিয়ালৈকে পৃথিৱী থাকিব তেতিয়ালৈকে সেই লাইব্ৰেৰী থাকিব গতিকে আমি নিশ্চয় কয় আজি ই লাইব্ৰেৰী বিলাকত এংগেজ হ'ব লাগে কাৰণ সেইটোৰ জৰিয়তে আমি কম সময়তে আমি যিবিলাক ইনফৰমেশ্যন ডিৰেক্টলি পাই যাম আজিকালি লাইব্ৰেৰীত কিতাপ পঢ়াৰ মানুহৰ সংখ্যা কম সেইকাৰণে আমি অল্ড এজ কৰিছোঁ কাৰণ বৃদ্ধসকল তেখেতসকলে এতিয়াও কিতাপৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত আছে তেওঁলোকে নেট চলাব বেছি নাজানে গতিকে মই ভাবোঁ এই যিটো অল্ড এজ লাইব্ৰেৰী আমাৰ পাঠকদেৱৰ স্মৃতিত আমি বনালোঁ এইটো খুব ছাকচেছফুল হ'ব মই 50,000 টকা এটা ঘোষণা কৰিলোঁ ইয়াতে কিতাপ কিনিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে ইয়াত কমিটি এটা হ'ব তাতে